حیات از آب پاک و جاویدان سرچشمه میگیرد و آب از قله بام جهان سرچشمه میگیرد. حیات و آب پیوندند و اندر سازمانی دهر زی فضل پیشوای تاجیکان سرچشمه میگیرد. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان. برنامه نوبتی را وابسته به اعلان گردیدن سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها منظور شما میگردانیم و حالا ما صحبتی داریم با گروه از متخصصان از اجنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالصمد حاجیف، منظوره جمعخان و اینچنین متخصصان بلال علیشیر، صنوبر ظریفزاده و امرالله رحیمزاده. خوش آمدید به برنامه. در آغاز میخواستیم با سوال مراجعت کنیم که هدف اساسی پیشوای ملت از پیشنهاد سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها و معین نمودن روز بین المللی حفظ پریخ‌ها در چیست؟ چگونه که ما و شما میدانیم امروز در شرایط تغییریابی اقلیم کشور ما یکی از کشورهای آسیب پذیر در شرایط تغییریابی اقلیم به حساب می رود و همچنین در سطح بین المللی همه گونه روزها، روزی آب، روزی تمام روزهایی که وابسته به اقلیم وابسته به آب هستند جشن گرفته می شوند و در این قطار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اینچنین روز بین المللی حفظ پریخ‌ها را نیز پیشنهاد نمودند که در قطار روزهای مخصوص جشن گرفته شود و سال بین المللی حفظ پریخ‌ها باشد. این البته برای پیشگیری و برای سرجم شدن و برای پیشگیری حفظ پریخ‌ها در عرصه بین المللی پیشنهاد گردید که از جانب سازمان ملل متحد و از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد و طور آرا قبول گردید و سال جاری ماه جاری در سنه از 29 می تا 31 می سال 2025 در جمهوری تاجیکستان برگزاری کنفرانس بین المللی حفظ پریخ‌ها در نظر است که این یکی از پیشنهادهای خوب می باشد که در اینجا به نهایت متخصصان زیاد از سطح بین المللی سرجم آمده برای پیشگیری حفظ پریخ‌ها و برای نقش گذاری در این آبیکت که از مهم برای حیات انسان سرجم شده راه‌های پیشگیری از حفظ پریخ‌ها را به میان گذاشته و برای حل آن پیشنهادهای خود را منظور می‌نمایند. سلامت باشید. قدنامه سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها چه مهمیت برای جامعه جهانی دارد؟ بله، شما خیلی درست قید کردید. سال 2025 که سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان گردیده است، اینچنین قدنامه سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها برای جامعه جهانی اهمیت بزرگ داشته، زیرا آن موضوع تغییریابی اقلیم و تاثیر آن برای حفظ پریخ‌ها اهمیت بسا ضروری را می‌باشد. این اقدام زمانوی همکاری بین المللی برای حفظ و برقرارسازی محیط زیست و حمایه آن برای محافظت پریخ‌ها می باشد. همچنین آن تحقیقات و سیاست مطابق شوی در این سمت تقویت می نماید. قطعنامه مذکور برای تحکیم دادن کارهای علمی عملی برای حفظ پریخ‌ها و بخصوص محیط زیست به حساب می رود. تشکر زیاد. عامل‌های اساسی آبشوی با سرعت پریخ‌ها در زمان امروزه کدام هایند؟ واقعا چخیلی که به همگان معلوم است تغییریابی اقلیم و سلامتی آدمان، محیط زیست، نقلیات، کشاورزی و دیگر سودهای مهمی جمعی ضرر خود را میرساند و در جمهوری تاجیکستان باشد از همه زیادتر ضرر خود را به اینکه ذخیره‌های آبی به پریخ‌ها رسانیده شده است و چخیلی که از نتیجه‌های تحلیل‌های سازمان ملل متحد برمی‌آید که جمهوری تاجیکستان سهم جمهوری تاجیکستان در پرتاب‌های گازهای گلخانگی ناچیز است و تو جمهوری تاجیکستان باشد از حساب تغییریابی اقلیم کشوری آسیب پذیر به حساب می رود و تاثیر خود را تغییریابی اقلیم، گرمشوی با سرعت اقلیم به ذخیره‌های آب و پریخ‌های منطقه می رساند. تغییریابی اقلیم و ذخیره‌های آبی خصوصا به پریخ‌های جمهوری تاجیکستان تاثیر ضربه سخت رسانیده ایستاده است که این در حال است که ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی از جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد تقریبا 60% و در نوبت خود
ба пиряхҳои калонтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар мисоли пиряхи Ванҷах собиқ пиряхи Феченко дар соли моҳи сентябри соли 2024 мо дар корҳои илмии тадқиқотӣ дар пиряхи Ванҷах собиқ пиряхи Феченко будем ки дар васоити ахбори омма дар маҷаллави мақолаҳо мо вақте ки дар бораи тағйирёбии иқлим мехондем вақте ки мо корҳоро пеш мебурдем ва дар ҳақиқат мо рафтем вақте ки пиряхро аз наздик дидем пиряхи калонтарини ҷумҳурии Тоҷикистон пиряхи калон яке аз калонтарин пиряхҳои Осиё ва Аврупо ба ҳисоб меравад вақте ки мо онро дидем дар ҳақиқат пирях коҳиш ёфта истодааст ва яъне ки зарбаи сахт ба пирях расонида истодааст ва тақрибан 10 километри пиряхи Ванҷах бо ҷинсҳои кӯҳӣ пӯшонида шудааст ва ин ҳам бошад дар навбати худ ба коҳишёбии пирях мусоидат мекунад ва пайдошавии кӯлҳои пиряхӣ дар болои пирях ва пайдошавии тарқишҳо дар болои пирях ки ин яъне ки далелу гуфтаҳое ки дар ҳақиқат тағйирёбии иқлим ба захираҳои обии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир мерасонад ба пиряхҳо. саломат бошед. махсусан дар ҷумҳурии мо ҷумҳурии Тоҷикистон ки зарари корхонаҳои саноатии мо ба фазо хеле кам аст ночиз аст вале пиряхҳои Тоҷикистон бо суръат об мешаванд. ба андешаи шумо чаро дар натиҷаи тағйирёбии иқлим чунин бо суръати баланд пиряхҳои Тоҷикистон об шуда истоданд? рӯз аз рӯз яъне сол аз сол бо суръат обшавии пиряхҳо ба назар расида истодааст ва омили асосии бо суръат обшавии пиряхҳо ин гармшавии ҳарорат яъне тағйирёбии иқлим мебошад ки сол аз сол чӣ гуне ки мо шумо аллакай дида истодем ки ҳарорати ҳаво баланд шуда истодааст. аз он ҷумла соли 2025 ки нимаи дуюми моҳи май мо дидем ки дар шаҳри Душанбе аз он ҷумла дар минтақаҳои водӣ буда ҳарорати ҳаво то 40-42 градус аллакай гарм шуд. Инчунин яке аз омилҳои асосии дигари бо суръати обшавии пиряхҳо ин зуд ба амал омадани чангу ғубор яъне хокборишҳо мебошад ки дар қабати болои барф нишаста ва бо суръат обшавии онҳо ба миён меояд. ва яке аз омилҳои дигар ин нодуруст муносибат кардани инсонҳо ба табиат мебошад яъне нодуруст истифода бурдани қувваи барқ захираҳои об нест кардани кабудизориҳо ва ғайраҳо ба омилҳои асосии обшавии бо суръати пиряхҳо ба амал меояд. саломат бошед. тавре қайд кардед чангу ғубор яъне тӯфонҳо боришотҳои махсусан хокборишҳое ки мешавад ба раванди обшавӣ бо суръати пиряхҳо таъсири худро мерасонанд. таи солҳои охир чунин ҳолатҳо зиёд мушоҳида мешавад. сабабгори дар минтақа рух додани чунин хокборишҳои шадид дар чи аст? сабаби асосии зуд ба амал омадани чангу ғубор ин дар ноҳияҳои кӯҳӣ кам будани боришот ва инчунин дар ноҳияҳои ҷумҳурии ҳамсарҳад кам будани боришот мебошад. аз рӯи таҳлилҳои чандсола мо чунин ба хулоса омадем ки соли 2000 бошад дар шаҳри Душанбе танҳо 6 рӯзи хокбориш буд, аммо соли 2023 бошад шаҳри Душанбе 61 рӯзи хокбориш ба қайд расида буд ки ин чӣ гуна зуд ба амал омадани хокборишҳо мебошад. ногуфта намонад ки саршавии моҳи май инчунин дар шаҳри Душанбе ба вуҷуд омадани чангу ғубор низ мо аллакай мушоҳида кардем ки дар шаҳри Душанбе аз он ҷумла дар ноҳияҳои ҷанубӣ буда зуд ба амал омадани чангу ғубор ба назар расид. ногуфта намонад пайсолҳои охир аз самти шимол яъне дар ноҳияҳои Баланкӯ аз он ҷумла дар минтақаи Булункул Мурғоб инчунин ба амал омадани хокборишон низ ба назар мерасад. яъне солҳои пеш дар ин минтақа вуҷуд надошт. солҳои пеш ин гуна мушоҳидаҳо ба назар намерасид, аммо солҳои охир баъд аз солҳои 2022-23 ва соли 2025 ин гуна омилҳо тез ба назар мерасанд. саломат бошед. хуб мехостем фаҳмем ки ҳолати имрӯзаи тадқиқот ва омӯзишҳои пиряхҳои Тоҷикистон дар кадом сатҳ аст? ҳолати омӯзиши имрӯзаи пиряхҳо дар Тоҷикистон дар сатҳи миёна мебошад, вале бо вуҷуди ин тадқиқотҳо ва омӯзишҳо пошишҳо дар ин самт рӯз то рӯз зиёд мебошад. донишмандон ва мутахассисон барои фаҳмидани тағйирёбии иқлим ва пиряхҳо дар таҳияи ин роҳҳо ҳифзӣ кор мекунанд ва барои ҳифзи захираҳои обӣ кишвар аҳамияти калон дорад. бо ҷалби маблағгузорӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ бо истифодаи технологияҳои муосир пиряхҳо бештар мешаванд ки ин барои рушди устувори минтақа хеле муҳим мебошад. воқеан имрӯз дар сатҳи на танҳо дар сатҳи миллӣ инчунин дар сатҳи байналмилалӣ барои омӯзиши пиряхҳо
در جمهوری تاجیکستان کارهای زیاد به راه مانده شده است. سر کرده از سالهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان توجهی پیوسته برای آموزش پیره‌ها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به راه مانده شده است. از جمله در سطح ملی سال 2010 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه مخصوص برای آموزش پیره‌ها، برنامه دولتی آموزش و حفظ پیره‌های جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2010-2030 قبول گردیده است که تا حال طبق بندهای برنامه مذکور همه وزارت اداره ها و اینچنین یکی از وزارت اداره‌ای که مخصوص مربوط به همین سمت کارهای خود را روانه کرده است، مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان میباشد که کارهای خود را به راه مانده ایستاده است. در دایره برنامه مذکور مرکز یخشناسی هم مسئله گذراندن کارهای اکسپدیسیونی درباره آموزش و مانیتورینگ پیره‌ها و اینچنین برای آموزش خبطی برف هم با اصولهای پیاده، با اصولهای ایروویزوالی و با دیگر سمت ها مانیتورینگ دائمی پیره‌های رو در جمهوری تاجیکستان به راه مانده است. و اینچنین با قبول شدن خطنامه مخصوصی سازمان ملل متحد درباره سال 2025 سال بین المللی حفظ پیره‌ها، مرکز یخشناسی کارهای خود را با تشکیلات‌های بین المللی و اینچنین گذراندن اکسپدیسی‌های بین المللی به راه مانده است. از جمله هر سال یک مرتبه ما برای گذراندن کارهای اکسپدیسی‌های بین المللی در پیره‌های گگپ حوزه دریای زرافشان کارهای خود را به راه می‌مونیم با انستیتوت‌های خارجی از جمله انستیتوت مترولوژی فنلاندیا و اینچنین انستیتوت اونیورسیته فریبورگ شویتساریا و سیروریخ شویتساریا اما سال کارهای خود را به راه مانده ایستادیم و باز هم در دایره سال بین المللی حفظ پیره‌ها این کارها جان‌لاک کرده می‌شود و باز هم در سال‌های بعدی ما آموزش پیره‌ها رو در جمهوری تاجیکستان زیاد به راه می‌مونیم. سلامت باشید. خب کدام عامل‌ها با تغییریابی اقلیم باعث می‌شوند؟ چون یکی از سبب‌های اساسی آبشویی با سرعت پیره‌ها این تغییریابی با سرعت اقلیم است. پیره‌ها این همچون عرش اقلیم است، چون که پیره‌ها ثبت تاریخی اقلیم رو نگاه می‌دارند. یخ در طول هزارها سال که جمع می‌شوند چند قبتی برف، این هزار ساله قبتی برف یک جمع می‌شوند که در آنها ذره‌چه‌های هوا، خاک و گازهای گداخته به مثل CO2 و کربن و تحلیل این قبت‌ها عامل‌های تغییریابی اقلیم میباشند که میتوانند تا تغییریابی اقلیم حتی تا 800 ساله ها پیش رو به نظر گیرند. تاثیر پیره‌ها اساساً با بالاروی سطح بحر چنین هم میرساند. هنگامی که پیره‌های بزرگ مثل پیره‌های انتارکتیدا و گرینلندیا یکی از آنها آب شوند، این سبب سطح بحر و بالا برداشتن آب رو در نظر میگیرد. مثلا اگر گرینلندیا تمامی پیره‌ی گرینلندیا آب شود، سطح اقیانوس بالا می شود، مثلا به 7 متر زیاد ممکن بالا رود. با سرعت آبشوی پیره‌ها این سطح بلند شدن بحر و اقیانوس ها می شود. اینچنین به عمل آمدن اروزی خاک نیز به عمل می آید، شستشوی به عمل می آید. اینچنین سطح بلند شدن دریاها و آبخیزی به وجود می آید. یک سبب دیگه که علاقه و قید کردن این یعنی سالهای دور و دراز جمع شدن قبط برف، این به عمل آمدن پیره‌ها رو در بر می گیرد. یعنی در وقتی که با سرعت آبشوی پیره‌ها از حساب نور آفتاب می باشد، این می تواند که قبط چند ساله که علاقه قید کردن 800 سال در قبط برف جمع شده و پیره‌ها به عمل آمده است، این باعث سوس شدن یا که تیز آب شدن قبط پیره‌ها می باشد. دگرگونشوی موازنیت طبیعی نیز می تواند در روند تغییریابی اقلیم مساعدت کند. کنفرانس بین المللی که آخر ماه می در دوشنبه برگزار می گردد چه مهمیت دارد برای جامعه جهانی؟ در آخر ماه می، درست‌ترش 29 ماه می سال روان در جمهوری تاجیکستان کنفرانس بین المللی سطح بلند در نظر است برگزار می گردد و این کنفرانس یکمین کنفرانس سطح بین المللی اوید به حفظ پیره‌ها است که برگزار می گردد و طبق نقشه با کنفرانس زیاده از 100 نمایندگان 100 دولت روی دنیا اشتراک میکنند. تشکیلات‌های بین المللی که وابسته به سوهای مذکور هستند و دیگر سازمان‌های سطحی بین المللی. خب در نوبت خود
мақсади баргузор намудани конференсияи мазкур барои садди роҳ шудан ба коҳишёбии пиряхҳо аст ки чӣ хеле ки маълум аст дар конференсия мутахассисони соҳавӣ аҳли илм ва дигар экспертҳо яъне ки меоянд ва корбарӣ мекунанд ва дар натиҷаи гузарондани конференсия шояд якчанд лоиҳаҳои байналмилалӣ пайдо шаванд, кори худро шурӯъ кунанд ки дар доираи лоиҳаҳо барои коҳиш додани сатҳи яъне коҳиш додани пиряхҳо, обшавӣ бо суръати пиряхҳо мусоидат кунад ва дар баргузор намудани конференсияи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки охири моҳи май баргузор мегардад саҳми кормандони агентии обу ҳавоишиносии кумитаи ҳифзи муҳити зист хеле зиёд аст ва кормандони агентии обу ҳавоишиносӣ кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки конференсияи байналмилалӣ дар як сатҳи баланд баргузор гардад ва он дастовардҳо, он натиҷаҳо, корҳои илмии тадқиқотие ки мана маркази яхшиносии агентии обу ҳавоишиносӣ гузаронида истодааст, яъне ки ба дар конференсия муаррифӣ шавад аз ҷониби кормандони агентии обу ҳавоишиносӣ, шуъбаи пешгӯии обшиносӣ, маркази пешгӯии обҳавосанҷӣ, маркази яхшиносӣ дар умум дар доираи конференсияи байналмилалӣ зиёда аз 10 мақолаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ ба чоп расонидааст ва ин дастовардҳоро низ дар конференсияи мазкур пешкаш менамоянд. воқеан ҳам ин конференсия яке аз конференси бениҳоят муҳим барои ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад, чун таи солҳои ахир албатта дар самти омӯзиши пиряхҳо мо бояд бо ҷалби сармояҳои хориҷӣ ва инчунин бо ҷалби мутахассисони байналмилалӣ омӯзиши пиряхҳоро ба роҳ мемонем. ин конференс метавонад яке аз заминаҳои муҳим барои пешгирӣ кардан аз ҳифзи пиряхҳо барои ҷумҳурии тоҷикистон бахусус мутахассисони соҳа гардад. инчунин дар доираи конференси мазкур аз ҷониби вазороти идораҳои дахлдор дар рӯзи аввали конференс форумҳои махсус ба ҳисоб гирифт ба нақша гирифта шудааст ки дар рӯзи аввали конференс ин форумҳо баргузор мегардад бахусус аз ҷониби агентии обу ҳавоишиносии ҷумҳурии тоҷикистон дар бинои агентии форуми махсус яъне форуми минтақавии оид ба мониторинг ва омӯзиши криосфера дар осиёи миёна ба нақша гирифта шудааст ва санаи 29 май дар бинои агентии обу ҳавоишиносӣ ин форум бо ҷалби мутахассисони хориҷӣ албатта бо намояндаҳои хориҷӣ мутахассисони хориҷӣ ташкилотҳои байналмилалӣ баргузор мегардад. мо умед бар он мебандем ки ин конференс яке аз конференсҳои бениҳоят муҳим ҳамчун конференсҳое ки пеш дар ҷумҳурии тоҷикистон ба монанди конференси дар соҳаи об буд, ин конференс низ яке аз конференсҳои хуб хоҳад буд ва дар он мо метавонем боз ҳам дар оянда барои рушди соҳа ва барои рушди омӯзиши ҳифзи пиряхҳо саҳми худро барои кишвари худ, барои минтақа ва барои ҷаҳон гузошта. саломат бошед. дар замони имрӯза кадом технология ва инноватсияҳо метавонанд ки дар ҳифзи пиряхҳо ва пешгирӣ аз тағйирёбии иқлим саҳмгузор бошад? технология ва инноватсионҳои наве ки барои тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо шуда истоданд, моделҳои нав ҷорӣ карда шуда истоданд ба мисли гис ки метавонад кӯмак мекунад ва харитаҳои интерактивӣ созад барои тағйирёбии иқлим ва пиряхҳо ва аз ҳама муҳимтаринаш ин энергияи сабз мебошад ки ин барои пешгирӣ кардани камшавии обшудани пиряхҳо ин энергияи сабз аст ки тавассути истифодаи энергияи сабз, офтобӣ, шамолӣ ва гидроэнергетика кӯмак мекунад, чунки айни замон ҳама аз истифодаи ангишту газу нефт истифода мебаранд. ин болошавии газҳои гулхонаӣ дар назар аст ва ин метавонад боиси кам кардани ин сабабҳо шавад ва боз ҳам барномаҳои ҷаҳонӣ барои гузариш ба иқтисоди сабз, кам кардани карбон таъсири хеле зиёд мерасонад. саломат бошед. татбиқи энергияи сабз дар ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар кадом сатҳ ҳаст? мо асосан ҷумҳурии тоҷикистон ин худаш иқлимаш сабз мебошад, барое ки энергияи сабз 90% ҷумҳурӣ таъмини энергияи сабз мебошад, гидроэнергетика. боз қайд кардан мумкин аст ки масалан дар шаҳри Душанбе барои энергияи сабз гузаштан масалан бисёр корҳои
барзиёд карда шудаанд ба мисли мошинҳои электронӣ ки дар шаҳри душанбе хеле зиёд шуда истодаанд, ин боиси кам кардани газҳои гулхонаӣ мебошад. боз ҳам энергияи офтобӣ ки солнечный батарея бисёр зиёд шуда истодаанд дар шаҳри душанбе, ин боиси кам кардани газҳои гулхонаӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. яке аз роҳҳои бо зиёд кардани яъне ки тоза нигоҳ доштани экология ин шинондани дарахтони сабз, яъне ки бо кабудизор таъмин кардани маҳаллаҳо, ҷойи зист ва ғайра мебошад. Ногуфта намонад ки кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамасола аз фасли баҳор сар карда дар новобаста дар кадом минтақа ҳамасола шинондани дарахтоне ки гази карбонро фурӯ бурда гази оксигенро хориҷ мекунанд дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ба ин кор сару кор доранд, яъне ки тоза ва озода нигоҳ доштани маҳаллу кӯчаҳо, яъне ки ҷойи зист мебошад. Ин яке аз иқдомҳои асосӣ ва иқдомҳои асосӣ барои тоза нигоҳ доштани муҳити зист ва тоза намудани экология ба ҳисоб меравад. тағйирёбии иқлим ба захираҳои обӣ чӣ таъсир расонида метавонад? дар ҷумҳурии тоҷикистон ягона мақомот, ягона сохторе ки барои мониторинги захираҳои обҳои рӯи заминӣ вобаста шудааст, ин агентии обовошносӣ мебошад ва агентии обовошносӣ дар зерсохторҳои худ зиёда аз 96 дидбонгоҳҳои обсанҷӣ ва 54 стансияи ҳавосанҷӣ дар ноҳияҳои дурдаст вобаста аз баландиҳо насб карда шудааст ва коркард мекунанд маълумотҳоро ва ин 96 дидбонгоҳе ки гуфта гузаштем, дидбонгоҳи обсанҷӣ 6 тои онҳо дар кӯлу обанборҳо ва боқимондааш дар дарёҳо ва шохобҳои асосии онҳо насб шудаанд ки ин барои муайян намудани захираҳои об дар ҷумҳурии тоҷикистон яъне ки кор ва фаъолият мекунанд. خب چه خیلی که گفتیم تغییرابی اقلیم به ذخیره‌های آب تاثیر می‌رساند، این هم باشد در مثال پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان و در نوبت خود دریاهایی که از غذاگیریشان از پیریخ و برف هستند در طبق تحلیل‌های متخصصان تا سال‌های 70 80 عصر جاری بلندشوی سطح آب به نظر می‌رسد و بعداً که ذخیره برف به انجام رسید، قسمت ذخیره پیریخ هم به انجام که رسید، علاقه پسشوی صرف آب به نظر می رسد. تاثیر تغییریابی اقلیم با پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان در همه منطقه‌های کشور یک رنگ است، یک خیل است؟ اساساً وابسته به تاثیر تغییریابی اقلیم و پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان وابسته اگر از منطقه گیریم در همه منطقه یک خیل نیست، در منطقه گوناگون هستند و چه خیلی گفتیم در پیریخ ونجخ وقتی ما در اکسپدیسیون بودیم پیریخ با سرعت بلند کاهش یافته ایستاده است و در سال 2020 در اکسپدیسیون سطح جمهوریوی ما اشتراک کردیم با کارمندان اگنتی باهوشناسی در عموم. معلوم گشت که در حوزه دریای آب خنگاب که شاخاب چپ حوزه دریای بخش است ما اشتراک نمودیم و معین گشت که پیریخ مذکور از سالهای 1990 تا 2020 زیاده از 670-680 متر خود رو یعنی که زبانه خود رو از دست داده است و پسشوی سطح پیریخ به نظر می رسد، یعنی که بعداً پیداشوی کلهای پیریخی، پیداشوی قبط یعنی که جنس‌های کوهی در بالای پیریخ، این هم یکی از عامل‌های تغییریابی اقلیم است و در همه قسمت جمهوری یعنی که گوناگون به نظر می‌رسد. در عموم امروز برای پیشگیری از آبشوی با سرعت پیریخ‌ها جامعه جهانی و خاصتاً هر یک انسان باید کدام کار را اجرا کند؟ مهمترین کاری که امروز البته جامعه جهانی برای پیشگیری از تغییریابی اقلیم، پیشگیری البته به آبشوی پیریخ‌ها می‌توانند رسانیده باشند. این البته کم نمودن گازهای گلخانه‌ای در سطح بین‌المللی میباشد. شخصی که البته در این سمت فعالیت خود را برای نمانده باشد هم میتواند و با تازه نمودن محلی خود با شناندن درخت‌ها در نزد خانه خود و در منطقه خود میتواند تاثیر خود را برای پیشگیری از تغییریابی اقلیم و پیشگیری از پیریخ‌ها رسانیده باشد. و در سطح جمهوری باشد البته این ساختن آبانبارها در منطقه‌ها در نزدیکی‌های پیریخ و اینجوری زیاد نمودن صفی درخت‌ها که از جانب کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه این راه به راه مانده شده است و سالهای اخیر شناندن به نهایت شماره زیادی درخت‌ها در حدود جمهوری تاجیکستان در باغ‌های مخصوص و در منطقه‌هایی که برای
обод намудани кишвар ва инчунин барои кам намудани таъсири тағйироби иқлим шинонда шуда истодааст, солҳои охир зиёд шуда истодааст. ва инчунин албатта ҳар як шахс метавонад ки барои пешгирӣ аз ҳифзи пиряхҳо таъсири худро гузошта бошад, маҳалли худро покиза нигоҳ дорем ва мо сафи дарахтҳоро зиёд намоем. ва инчунин дар сатҳи байналмилалӣ низ албатта ин ҳамкориҳое ки байни кишварҳо, байни ташкилотҳои байналмилалӣ ва инчунин дар минтақаи Осиёи марказӣ ки яке аз минтақаҳои бахусус осебпазир аз шароити тағйирёбии иқлим аз ҷиҳати захираҳои обӣ ба ҳисоб меравад. мо албатта метавонем дар сатҳи минтақави низ корҳои махсус ва ҳамкориҳои байналмилалиро дар минтақа ба роҳ монем ва барои таъсири худ ва инчунин барои нақши худ дар пешгирӣ аз ҳифзи пиряхҳо ва обшавии пиряхҳо нақши худро гузошта бошем. саломат бошед. чун шабакаи кӯдакону наврасон аст, мехостем бо як саволе муроҷиат кунем ки кӯдакону наврасон ва ҷавонони мо имрӯз бояд дар робита ба ин мавзӯъ, яъне тағйириёбии иқлим ва обшавӣ бо суръати пиряхҳо чиро бидонанд ва чӣ гуна амал намоянд? албатта имрӯз баъзе аз ҳатто аз нигаронкунанда ҳам ҳаст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе аз нафароне ҳастанд ки мо чунин захираҳои бузурги обӣ, албатта пиряхҳо ва албатта захираҳои бузурги обӣ аз қабили дарёҳои бузург ва аз кишвари яке аз кишварҳое ки аз ҷиҳати об бениҳоят бой мебошем, аммо сафи ҷавононе ки ба омӯзиши ин самт бахусус омӯзиши пиряхҳо ва омӯзиши ки вобаста ба иқлим ва об аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон кам ба назар мерасанд ва инчунин ин бениҳоят нигаронкунанда ҳам мебошад ва баъзе ҳатто ҳастанд нафароне ки аз ин омилҳо аз ҷумла аз захираҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳии кам доранд. албатта мо бояд огоҳонии қишри асосии ҷомеа, яъне ҷавонон ва кӯдаконро аз ҳолати пиряхҳо ва аз ҳолати захираҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст зиёдтар намоем. ва албатта мо бояд барои омӯзиши ҳифзи пиряхҳо ва барои омӯзиши захираҳои обӣ ва обҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд мо бештару бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намоем, бахусус ҷавонон, бахусус кӯдаконе ки ҳастанд. дар оянда онҳо низ дар ин самт метавонанд нақши худро гузошта бошанд ва ин албатта бисёр метавонад барои боз ҳам албатта ин омӯзиш ва албатта боз ҳам зиёд намудани корҳо дар ин самт метавонад барои мо як заминаи муҳим гузорад. хурсолон яке аз нафарони муҳим дар ҷомеа ба шумор мераванд, зеро кӯдаконро бояд аз хурдсолӣ барои дӯст доштани ватан, яъне ватандӯстӣ, нигоҳ доштани муҳити зист ва ғайраҳо бояд ҷалб намуд. чӣ гуна онҳоро бояд ҷалб намуд? яъне ки онҳо бояд нодуруст партовҳоро дар ҷойҳои нолозима напартоянд. сабзу хурам нигоҳ доштани маҳалла, аз он ҷумла мактаб ва инчунин муносибати дуруст намудан бо муҳити атроф, нигоҳ доштани обҳо ва ғайраҳо ба шумор меравад. яъне ки табиат агар зебо бошад, экологияи мо тоза бошад, кӯдаки солим ба воя мерасад. вақте ки кӯдак солим ба воя расид, як мутахассиси хуб мешавад. барои нигоҳ доштани муҳити зист, атроф ва экология набояд ба мутахассис такя кард, набояд ба ягон сохтору идора ва ғайраҳо такя кард. метавон танҳо ба худи ҳар як шахс, кӯдакам низ шахс мебошад, ба ҳар яки онҳо бояд корҳои фаҳмондадиҳӣ чием, дар дили онҳо вай саҳми ватандӯстиро бояд мо бедор кунем. аз ҳамин лиҳоз аз ҳар яки мо шумо хоҳиш карда мешавад ки дар дили кӯдакони имрӯза, яъне ки мери ватандӯстӣ, тоза нигоҳ доштани экология ва нигоҳ доштани захираҳои об, ин яке аз ҳадафи асосии ҳар як мо шумо ба ҳисоб меравад ки мо бояд дар дили кӯдакон ин чизро бедор намоем. ва чӣ хеле ки маълум аст, барномаеро татбиқ намудан лозим аст ки дар муассисаҳои то мактабӣ ва сатҳи яъне ки сатҳи донишгоҳҳои касбӣ ин барномаҳоро ворид кард ки чӣ тавр барои ҳифзи муҳити зист саҳми худро гузоранд. барои толибилмон, барои талабагон мешавад ки дар сатҳи минтақавӣ, дар сатҳи ноҳиявӣ, дар сатҳи ҷамоатӣ, дар сатҳи вилоятӣ як озмунҳои наверо ба роҳ мондан лозим аст ки барои ҳифзи муҳити зист, барои ҳифзи захираҳои обӣ, барои ҳифзи пиряхҳо, яъне ки чунин чорабиниҳоро ташкил намоянд ва агар чунин чорабиниҳоро ташкил намоянд, яъне ки ҳисси баланди ҷавонон нисбат ба ҳифзи муҳити зист баланд мешавад. чӣ хеле ки аз таҳлилҳо бармеояд,
аз вақте ки ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат аввалин пешниҳодҳои худро аз соли 1999 сар карда то ба соли 2025 яъне ки пешниҳод намуд ки аз соли 2003 аз соли оби тоза то соли яъне ки байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар тадқиқотҳо нишон медиҳад ки дар 30 соли охир ҷавонон нисбат ба ҳифзи муҳити зист, нисбат ба касбҳое ки вобаста ба захираҳои обӣ ҳастанд, вобаста ба пирях ҳастанд, вобаста ба об ҳастанд, ҳифзи муҳити зист ҳастанд, зиёд мешаванд. Ва дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ихтисосҳои гидрология ва пиряхшиносӣ, обу ҳаво ва иқлимшиносӣ фаъолият мекунанд ки сол ба сол яъне ки шумораи донишҷӯёне ки нисбат ба ин самт яъне ки ҳавасманд ҳастанд зиёдтар мешаванд. Ин далели он аст ки чунин ташаббусҳои беназир яъне ки барои яъне ки тақвият бахшидани фикронии ҷавонон яъне ки мусоидат мекунад. саломат бошед, ташаккури зиёд. Бинандагони гиромӣ ёдрас мешавем ки дар доираи баргузории конфронси сатҳи баланд оид ба эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе суҳбате доштем бо як гурӯҳ аз мутахассисони ҷавон аз агентии обовошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Бинандагони гиромӣ, инҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. ҳамеша саломату сарбаланд ва саодатманд бошед. хайр.